Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya Chief Minister Puzoram thangan rui hlo ngai te chan chuana le tranpui na hmun pui Jordan Center se thona Mizo in khan hong COVID-19 shileng tho ni na lakami puin himjok nan in kai shuna thar duan thuai ni tur thu Health Minister Dr. Aizawl thanglena na soi Darkar somni palikal chungin ram chunga COVID-19 shikai noi khat sing khat sanga le jasri somthum poruk mu chu ani Prime Minister Narendra Modi chon zanin dar sari hian zirlai zirtir tu le no le pa te nena anin kom hona pariksha pe charcha hun mangdon ri hlo wanga har sana tok te chan chuana le tranpuina hmun pui Jordan Center se thona mi chu in khan Chief Minister Puzoram thangana hong Chief Minister chuan zula rui hlowin ati buai te chan chu chu napoimo ber pakhat ani thuwa soya nu le pa te lungmuang zo ka anom theinan te rui hlo buai tang te chan chua en kol damba ka anin tundin theina tur eizona tham thiam thil inzitina te pek chu Jordan Center hian a thil tu mani thuwa soya Chief Minister chuan zule rui hlowin ati buai te chan chu nan sarkarin thei top a chu ati soin kumsang ni som pakwa kumtira tangin hmala in abultan atan SEDP atangin cheng viable se somro manani thuwa soi Social Welfare Minister Dr. K.B. Chuan taksa le rilru dam kop chu hrisel nan dik takani thu soin Jordan Center chu tianga enkolnat petura ruwa manani thu soi ruilo wanga har sana tok te chan chuale enkol na hi kumsang khat go somkwa mars ni somthum khan din aloni to a hunenga mochen atang khan center kalphung hi her danglamin ruilo ngai te enkolna lam chu cholsan in rui thei thil ti thin simta te thiam thil zirtirna mani kut ke ding tura zirtina pek lama atul zo ka hriatna awma wangin malakanita a amingpo aftercare center tia thak danglam ani a SEDP hnuaiadin Social Rehabilitation Board chuan Mizoram rui hlo awang har sana inzual lam apan zela wangin rui hlo ngai te tranpui dan tur ngai tuin he center a hian malakna bultan ani a aminga Jordan Center ni se ti im kumsang ni som pakwa February somni puli khan center mingi thak ani ta a Jordan Center hian taksa rilru le tharawa damna pek chu atumani Mizoram Legislative Assembly Speaker Puralrin Lena Sailo chuan Arunachal Pradesh Assembly Secretariat atlo a Arunachal Pradesh in National e-Vidan Application Neva akalpui dan chu Neva mithiam tele official tenen anzir hawani Neva hi dan siam na man ruwa ti chaktura donani a lekha pon manglowa information impact on rem chang ne in rampuma state legislature zongjong in thunjom na turani a Arunachal Pradesh hi National e-Vidan Application mangmasa state policy nga antelani Pulalrin Lena Sailo hi Assam Legislative Assembly Speaker Hitendra Nath Goswami nen in komin Neva chungchang hi alo soi dun to boka Assam Speaker Pu Goswami chuam Mizoram Legislative Assembly National e-Vidan Application atana proposal an thelu chu alo mu to ti soya Mizoram Assembly chon an mu ve nge yarin thu soyani Speaker pani in komna hian Bangladesh le achevel atangaram dangmi aru kalo lu thin chungchang an soi boka Assam Speaker chuan Bangladesh atanga Assam lo lu ru an tam thu soin heng dan lo lu ru te chungchanga malak na turin state pani Speaker te chuan Mizoram le Assam State Chief Minister te hena thlen ve ni se malak dan turna siam tha anti thu an soi dun bok ani COVID-19 shileng thon hin ala kami puin himjok nan in ka ishuna thar duan thoi ni tur thu Health Minister Dr. Aizawl thanglena na soya mi pui himna tura tho ho puya khotlang hruai tu tele kothan hruai tu te asom Health Minister hian voin khan apisa khotlang hruai tu tele kothan hruai tu te he akoma India rama COVID-19 shik thar lo thok le in mithiam te po anmangang hle ani atia Mars tha top vela tangin Mizoram positive an pungti soin April tha kar khachung ringotin positive tharmi somthum panian oma Positive tharjing atamzo ki rampon atangaron hon ya wangin Mizoram din mun diktak hriathiam harri hlani ati Minister chuan village local task force kaushan le tomai polten boruak achiat zelonan arang theang bera malak atul takzet ti soin ahma anga thei top chu tlan le chu apoimo ti in kalkhom te chu tanlak tharle puya asomani State Nodal Officer on COVID-19 Dr. Pachowlal Malsoma chuan Shileng thoni na hi abikin thalai te jing adar chakin thi puipo ama ainan tam atia in kai chon po ol samle zulani ati voinin kom hona hian mi puite himna ta na poimo ania an hria thil chi sang an soi ho ani ZPM party chuan Mizoram sarkarin kolphetha chitman ati san andulo na vanapa hol tola voin khan an lan tira
he huna thu soi tu ZPM General Secretary Pulal Monpuya Punte Suan tu na kolpetha chit manchu unit khata chenga le puisa somnga poruk chu Mizoram Sarkarin za somnga pasari point paret pakwa ti san antum ti soin chumi angchon ti sangta se unit khata cheng riat le puisa somsari pasari akai don ti a Joint Electricity Regulatory Commission chuan soisel du te soisel na hun a hona Mizoram puma zia ka soisel na thlen chun chu ZPM chau ani thuwa soi ZPM General Secretary Puzaudin Sanga chuan Sarkarin kolpetha man ati sang don ani chuan P&E Department chu zirchiang masatura adu thu soya kolpetha enkol dan thiam lo awanga a man san ya hria thu soin ti hniam la turin an phut ti asoini ZPM General Secretary Pubila Chanzawa point thu soin mi puite mamo apiang olsam le tlom zo ka mi puite ban pha ka chop nai hi sarkar hlotling kalphung ani atia Mizoram a chu mi puite mamo apiang mu harsa a amana tawa mi puiten an turna sa ti soin ZPM sarkar huna Mizoram mi puite mamo zat electricity chu ramchunga nge tharchu antum ti soin power project chu sumsiam nan nelovin kolpetha siam chu nan ZPM chuan man antum don ani ati SEDP noya ku wachin tur bultan na voin khan Land Resources Soil and Water Conservation Department Conference Hall Soil Minister Puarla Zilenan ahonga KLC le darlong khuwa mi somni veve hna ku wachin bultan nan tranpuina cheng sihni sanga theu ahlan Minister chuan vandoi thlak takin tun hnaya hmun then khata kuwa atam ti report om ti soin atam atanga film turin abultran atanga film khur turin cha a an hmulak na ku wachi tha ngai poimo ani thure ol samzonga hlo tur ka ringot te hi ku wa kungin atuar ti soin kum thum chung ku wa hmun ma thlo fain a hrilaka himna athlen ni in alangti rilru ashereng tura cha in taimata ka thok turin acha bok ani he hun hen Agriculture Minister Pusilarin sang po telani kumina SEDP noi ko waching tu de chu scholarship district atangin chung ko za somruk mami district atangin chung ko somruk patni le Aizawl district atangin chung ko somseri pariat anni Aizawl Mizoram State Museum internet kaltanga museum bongrok von thadle mi pui mo pholan ani thene turam malakna digitization of museum objects to Wayne Khan Art and Culture Minister Puarla Zilenan Hong Puarla Zilenan chuan museum bongrote tunlai thiamna manga von thadle pho chu ani tur chu masona ro pui takni a hria thu soin masona ra bithar kai theitura theitop chua mani zon thawa mo phurna thataka hlen tu thoktu te inpek na lo momati thu soi sarkar pui Ministry of Electronics and Information Technology Noya Center for Development of Advanced Computing CDSC le Ministry of Culture Tangkopin India rama marsak state changa museum 10 an bungrua mi pui mu theitura internet kaltang an phoso theinan le digital manga von thatnan northeast heritage.in museum portal bot saya heta hian Mizoram State Museum po atela Mizoram State Museum hen tuna hen bungrua somni poruk athelu to ani Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puanani dar kar somni pali kal da chungin ram chunga COVID-19 rikai noi khat sing khat sanga le jaseri somthum poruk mo chu ani a hei hiram chunga hria len nuwa ni khata rikai mu chu tamber trumalani a ti hian rikai mu chu to zongjong hi vai bel chakhat noi somni pariat sang khale jaseri somret panga antling to a Union Health Ministry soidanin dar kar somni pali kal chung vekhian Shrive enkol dam singa sang ko le zere somnga porukan oma Shrive enkol dam to zongjong hi vai bel khat noi som pasri sing kwa sang ni le za somthum panga anom to a hei za zela chutin somko pani point pakhatani a mi zaruk somthumin thipui le in thipui to zongjong hi noi khat sing ruk sang ruk le za somseri pasari antling to a Shrive enkol mek noi riat singli le sang thum le zali somseri pathuman omani COVID vaccine hi voin thlangin viable chariat noi somseri sing sari le zali somseri pali pek anito Delhi High Court chuan voin khan mi puida chu mai tomna vo nge nge turin thu pek khau tak achua court chuan mania lir thei khalai poin mask hi vo turani thu soya lir thei chung po wantlang munin a huam veka wangin vo nge nge angai ni in court chuan soya tun hnai mani lir thei chungam om mask volote poisa choitir ani chungchanga sarkar khinna chu hnol ani court chuan mai tomna chu hrileng la ka invena tur phoni atia heba ka hin mani in chunga po kum upale nana khir khan tur anom chuan mai tomna vo athat thu soi Prime Minister Narendra Modi chuan zanin dar sari hian zirlai zirtir tu la nu le patene na anin kom hona pariksha pe charcha huna mangdon ton tuma hian hrileng awangin avoi khatna tan internet kaltlangin inbia kani dona pariksha pe charcha program chung hian Prime Minister Modi chuan phurit nei lova zirlai ten exam an nei thena tura athuron le angai toina te asoidona Prime Minister chuan ton tuma virtual
parik sa pe charcha sang ni somni pakhat nei tur chu a phurama ti thu soya zau takin anin kom tur thu soya heuna tel tur chu phurit ommi alova exam ma chon turin adu thu soibok ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan rui hlo ngai te chan chuana le tranpui na hmun pui Jordan Center se thona mi chu in khan hong COVID-19 trileng tho ni na laka mipuen him jok nan in kai shuna thar duan thwai ni tur thu Health Minister Dr. Al Thanglena na soi darkar somni pali kal da chungin ram chunga COVID-19 shikai noi khat sing khat sanga le jaseri somthum poruk mu chu ani Prime Minister Narendra Modi chuan zanin dar sari hian zirlai zirtir tu le nu le patane na anin kom hona pareksa pe charcha hun mangdon chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani